Aska yachaytaña munasqa kuyamasi, tarispa kanchik Diospa qillqasqanpi. Apóstol Pablo siminmanta kunan día devoción matutinanchik nin hipócritas nispa. Imataq chayri? Pichus iskay uyayuq, misk'ita parlan runa masinman, uhnin uyanguwantaq engañakusangu payguna kikinta ahina kasqanta. Pablo qawarqa kayta aska creyentespi, runaspi, chayraygu payqa tapurqa kayta. Chaypaqta hinbitaygi kicharinata, kay libro de Romanos capítulo 2 versículo 21 nin kay hinata. Qanqa waqkunaman yachachisaspa, manachu kikinta yachachikuygiri? Waqkunaman mana suwa kasqanta willasaspa, qanri imaraykutaq suwaygiri? Apóstol Pablo kayta tapusarqa tukuy runasta, porque wakinkuna haqtakuq karqanku, noqa tukuy imata yachani nispa. Diospa juicionqa kayqa sut'ita payguna willanguwan willasarqanku, uhninkuwantaq engañakusarqanku paykunata. Mana chayllachu munasqa kuyamasi, yachachisarqanku waq runasman imaynata payguna kawsanankuta, ama suwaykichu nispa paykunata suwasarqanku. Chayrayku Diosninchik hamunqa juicionta churaq sapuqninchikman. Kunan día yuyaychana noqanchik chay yachaykunasta mana kikinpi urmanapaq. Chay deseo y mañakuynin Señorpaq kunan diyapaq. Bendiciones.